Dobar dan svima! Dobrodošli u novu epizodu Anđeline kuhinjice. Jede vam se burek, a nemate vremena da sami razvijate kore i ne želite do pekare? Onda je ovaj burek od gotovih kora savršen recept za vas. Naš burek je bogat, pun mesa i luka i kada ga spremite za doručak, budite sigurni da će vas dugo držati sitim. Pre nego što pogledamo sastojke, ne zaboravite da pritisnete lajkić. Od sastojaka nam je potrebno 1 kg mesa, 500 g luka, 700 g kora, 300 ml jogurta, 6 jaja, 300 ml kisele vode, oko 300 ml ulja za prženje i podmazivanje kora, so, biber i suvi začin. Za početak ću staviti ulje da se zagreje, a potom na vrelom ulju prvo ispržiti iseckani luk. Zatim ću dodati mleveno meso i sve zajedno ispržiti na srednjoj vatri. Kada su luk i meso isprženi, tada ću dodati bibera, soli i suvog začina, sve po ukusu. Na ulje ću pleh za pečenje i počet ću sa ređanjem bureka na sljedeći način. Prvo ću poređati 4 kore na ovakav način. Zatim stavljam 5 kašika mesa koje ću rasporediti i tako ćemo do kraja ređati. Red kora, red mesa.
Kada sam svo meso iskoristila, sa par kora ću završiti ređanje bureka i nožem ću ga iseći na željene komade pre pečenja. Sada ću umutiti 6 jaja, dodat ću kiselu vodu i jogurt i malo soli, a potom ću burek naliti. Burek smo pekli na 180 stepeni dok ne dobije lijepu boju. Tada je gotov. I evo našeg bureka, čiji je miris ispunio kuću. Pogledajte kako je lijepo razlistan i pun fila. Definitivno pravi gurmanluk za doručak. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, zapratite kanal i podelite sa prijateljima. Veliki pozdrav, vaša Anđela!